Muthi wa tariki 5 mweri muhituku mathaa-ini ma thaa 4 cia utuku ni muthenya ugutura uri wa maithori kuri muiritu wa miaka 16 uria ni murutwo thukuru-ini wa airitu wa Jomo Kenyatta kuona niguo anyitirwo kia hinya ni mwarimu wake Felix Makori na thutha ucio akimwatha ndakananyure. Mr. Calvin akarudi tena akaniita tena nje akaniambia aje ati aina haja niende niseme kila kitu nimwanike huko na atavutwa job. Akanieka uoga akaniambia utachapwa sana. Kuringana na murutwo uyu Makori amwitite gwake mariririe ndeto cia thukuru undu uria acokire kugarura na gwikenia nake mucii gwake maili 10. Thutha wa aciari yake kuribota ndeto ino kuri borithi na muiritu uguthimwo thibitari-ini wa Nairobi Women's na kuoneka nima ari munyite kia hinya, family no yugite mwena wao ndari ona kihoto giake. Inspector ananiambia nipeleke birth certificate ya mtoto na shidwa na mtoto wako na anaongea birth certificate, hata kama ni birth certificate anataka ya mtoto, si huko shuleni kabla upeleke mtoto shule, si birth certificate inasaga kutangulia mbele. Nikaona hapo iko kitu. Geria ritu ria kwaraniria na murutani munene wa thukuru uyu ritina ciara matunda kuona ndanetikira kwaraniria na nyumba cia mohoro. Mwena-ini wake OCPD wa Naikuru Jacinta Mwarania augite riboti ino ni ya makinyeire na igitwarwo wabici-ini ya munene wa thitango cia muingi akorwo agibuatirira. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Muthoni wa Wanja.